julle part 3 van Chrome Tattoo. This thing to like, okay. And just a little bit of white, yeah. Okay, and yeah, maybe off this. Okay, so me and my sister make YouTube videos for, fun. Okay. So now we can actually do the chroming. Quickly want to get a nail thing. Kan ek nie die kwassie sal gebruik? Ek kwassie kan ek gebruik. Kan ek hierdie in die bakkie so gebruik? Ja, dis my goed. Jy kan met liefde dit gebruik. Bietjie hard, dis al. En dis, ja, want ek gebruik het baie en ek was het nooit so. Ja. So dit so ver like, I'm just adding like a bit of details, you know. Okay, so I found one in my nail bucket. Singing Mickey. My nail bucket, by the way. Sorry guys, sorry. Okay, so this thing, thing. Nou maak ons hierdie chrome. It must be very soft. I say it not gonna work. Yeah. Okay, so this is all my things I'm gonna use. And this machine. And yeah. That's not myself work. Okay, so first gaan ek hierdie I'm gonna make I think a heart on my hand. Because I'm listening for the chaos hier, So julle, ek weet nie wat ons eet vanaand nie. Ek weet ons eet sop. Guess. Want julle, ons het gisteraan sop gemaak. Maar 'n hele pot vol. So nee. Okay, so I put this things nail art on. Okay, I'm gonna put this glitter on now. With this thing, I make like this. Dip. Then it's full glitter. As you do. Ja, ek haal net my wit af. Wat ek bietjie van hierdie. Die magician thing. Maar dit eers wag tot dit droog word. Okay. Wat ek bietjie gel, nee.